His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okuhabura abantu okukora ebyentunguka nobiyaba nayiguraho Rwenzorizono Industrial Skilling Hub omuri Kibuku Town Council omu district ya Ntoroko. Industrial Hub eji netendeka eminyeto by'emikono okurwa mu district nka Ntoroko, Bundubujo hamwe n'orurembo rwa Fort Portal. Omukuru nagira ngo entunguka y'ihanga neruga abantu abashomere tari kuzakutaho ama district n'endembo ebiri kutwara sente nyingi zo mihiwo mushoro. Turore ngo classrooms zayombeko amajwi g'abasomesa gayombeko, laboratory zayombeko, aho tugenda habindi betu no ucyari hakinu, because this is like a life saver. Umuntu atasomere ninko n'ubu mwisire nejya kugumizamo abarhanga betu kumshirikisha ya soma ya mara. Now if he doesn't succeed, but now the society is responsible. President Yoweri Kaguta Museveni hona yataka kumaha abebembezi abari kugira ngo bakakumbagaze enkola ya UPE eyabiregenderire kusyo bwegese amwana w'umunaku. Umwaka kaga na musanju kena na musanju tukaleta UPE abana bona basomere gusa mu primary hanyuma twayongeraho USE abana bona basomere gusa mu secondary. Ikintu icyo abantu bahansi bakakiremeza tishikakoraga baze niha betu nyonka kabagambira hobo umwana wo munako government yo kumusomeseze ya mucyara erenga ebindi nasobora kubyekorera. Acha Industrial Skilling Hub, President Museveni yashabe minyeto okukora cyone kiri kubasika kureba ngo bayeta bombye mikono okumara hibura ry'emurumo. Ari umusheja kwembeka technical school ntunga nkore wo itukure rubindi yagiruka ibara bakewa ngo abanyankore bakewa icyo mugasho bakewa technical bazumu nyo kasoma bya literature. Mu literature ni muntu wa mani mu Shakespeare inshobora kubagambira Shakespeare bya handikira programu ojikoriri yanga byona konka ko kire kunu cyaba special abo kureke treka kime presidential skilling hub zishatu. We need to secure land to resettle the people in the submerged sub-county of Kanara in the north direction here. Abantu kenda bisatu nenkaga 9,360 Ugandans are living in Rivera, Hanu Kanara, Rwenyana, Chwankumu. Gasha kwa Jona Ntsingwire omuri Ntoroko district.